Pamiarsa nyelehin panglimbakang pariwisata nenten wantah saking pemargi sedurung nyane, nanging taler alikan anyar sane memargi renggalah pungkuran. Napi malih risampun pandemi COVID-19 kahanan pariwisata akeh mauah. Sekadi sayan akeh nyane sane kedaud ring pekantenan alam. Silitungil CEO perusahaan manajemen hotel Miwah Villa Ring Bali Inyoman Sudirgayuse Matutang indek panglimbakan kahanan pariwisata risampun pandemi COVID-19 pamekasnyane ring Pulau Dewata. Wisatawan akehan sane kedaud melancaran ring kuentenan pekantenan utawi dados backpacker. Manut dane wisatawan rauh mangkin enten malih lasang galah ring hotel nanging ngrasayang kahanan alam krama lokal miwah ajang-ajangan lokal. Punika mawinan pai ketandane pajang dahat nyokong pariwisata berkelanjutan. Rite pengan mangkin indik hunian wisatawan sampun sayan mauwah. Yening sadurungnyane akeh sane ngeruro resort, sane mangkin akeh kedaud nuju villa privasi mewah sane nyiagayang genah anggen makarya. Galah nginep wisatawan taler sayan suwe kantos awuku wenten taler esasi. Ngenenin indik pengrauh wisatawan dane mausang akeh sane rauh saking mancanegara sawetara ulung dase kantos ulung dase 5%. Pinih akeh rauh saking Australia, Inggris Raya, Prancis, Denmark, Jerman, saha Spanyol. Bisnis Bali nguning ngayang.